hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu. Tetemena mwani chiramusakiri nzambi mwani lero kulonda stretch kwinza chengi na kutanga izu dindi hera chunezi kunyisongu chunezi kumakabi ilanga ichwatera kuiteja nyisongu kangesha echo kudiza izu danzambu kwindi mwani mulonga ninaona akati udina okenge kanza nzambi ninona onezinda kuhemba mkwao na akati udina okenge kanyi nzambi emwandichi chukutanga mazu mukanda wa nzambi kulonda stretch kulumbula na kudikwasha kunawa chuwani muchwatela kukwashewa na mazu anzambi heno kanda chitangi chilombeni mwani nzambi yechu tunasakirira ifuguda lelo chimuneteje kutwinka wumi kulonda chuwani nimpinji cho chichi yakuinza kuno kulonda stretch kubakula mukanda wenu wajira fuila kudiza mana ane nzambi mana ashikijanga kuwa mwino mulonga ikufuira kwa ne nzambi ne muntu wejima ni kansi ni mukulumpi ni alunda ni aluvale antu ejima mwichunga da Zambia ni kaikejima wena atweshi kwa na kene atweshi kuwa na kwa na kene kwa nyilonga yao hachidu antu ejima kanda afui hanu wa maseki chunezi kulonda stretch kushimu na nsangu ya wamwinu nichimwani kwa shenu nichima ya wantu ejima anatenta mihanu kulonda atweshi kutia izu denu na kuditambula na kudiula muntu wejima ha muntu wa muntu awanine chalala wena anatambulidehi luwi lwa nzambi lwaletanga wa mwinu hatukiswiri mwani tutachikina nenu tukumishina nenu nawa tunalomina kusakirira mwijina da mwanta wetu Yesu amena. Emwani nafuiri kuiwula lwihu lumu kulonda chuwani na wani kwa kula mukanda wa nzambi kwijinei anchu anafude hamaseki wejima wechu nechu nafude hera ne akwechu anafude anafude hi chakubula mwanta Yesu anafu munshidi jau chakubula kusambila kutambula kwa nakena kwa nyilonga yao yanshidi kudi nzambi nuwena aduna rusesa lwa kuingira mwiru tahindi akai ne muntu nafude munshidi kunama kumkwashira chemosi chinasagire indi mulonga dichwati yanga kuosha nawo antu eji matokengirira kuluwe anyati yode kuosha mwana amwana kuitima mpinjija jivuru nankashi mochiti yanga mama necho nawo tokengirira kunga kuluwi aina itongo joka yekala ya mchidi nyamweke shangane kuiji nina na afu munshidi izambo kaitila luwi kuiji ni uri nami ni barumu ni chengi ure nilo anana afude munshidi chakubula kutambula kwa nakene kwa nyilonga yao hadinga ona umi inzambo kaitila luta indene kosi luru na manide kumana tunasakiriri ilanga chwatia ngampinjisha jivulu mukuwana nei muntu nafui hera chekalanga kufa mpinji yejima kwekalanga itongo joka munyichima yetu ya kutongo joka leona muntu na kudinyi kudi nzambi ilanga mukanda wa nzambi nechimu na akuli
hi unachuleji mweno muku tutalenu mazu ana kumwekesha nao chalala lulu anzambi lunamweka ni dehi lelu mumukanda wa Titusa kapetulu kamu chapter 1 chukutanga mazu havesi ya 1 ni 2 chukumoto gachengi chuku yako chapter 2 na kutanga hachibalu 11 na kushika 12 emwani hanu mkwa kusonekana ashimu ni mukanda wa Titusa chapter 1 verse 1 na kushika 2 nindi ami Paulo njungu ya nzambi kapostolu ka Yesu Kristu mwaya kukuhwerera kwa wantu anzambi atondewa nikwiruka chikupuwalala waya mkwakama nzambi verse 2 na kuchingeja wumi wa haya nyaka wachukani nukudi nzambi wabula kutwesha kutwamba hadi nyaka ya munyima yejima yichidi kanda awamazi ichu na atangi nechu mnati ichi na itangi mkwa kusoneka odi na kushimu na nindi kudi chuma china mweke shinzambi kudi antu ejima chidu amomi heno kanda yeringa hii afui muvesi ya tu naudi na kuchingeja wumi wa haya nyaka wachukani nukudi nzambi wabula kutwesha kutwamba hadi nyaka ya munyuma yejima yichidi kanda mu chapter 2 na verse ya 11 naudi mulonga luirwa nzambi lwaletanga wa mwinu wa wantu ejima lunamweka ni dehi ni funtiru chenyi mulonga luirwa nzambi lwaletanga wa mwinu wa wantu ejima lunamweka ni dehi mu verse ya 2 mu chapter 1 chawana nsangwina kushimuna hadi kuchingeja kwalala kuna leti nzambi mumpata munu mwishina kudi alunda kudi aluvale kudi abemba kudi achokwe ejimani ayinderi ni antu eila nzambi na leti kuchingeja munyichima ya wantu ejima kufuila nindi antu ejima atweshi kumona kulema kwa kuchingeja kweniku atweshi kutambula nawa kuchingeja kweniku kuikali munyichima yawo ahandi na kuchingeja kwenoku kuchingeja kwa mchidinyi kwa kuiruka nawo antu weno akweti wumi wa haya nyaka ona kuinzana kumweka na hambidi neimu anta Yesu nezide na kusenda ejima ana mkuheleli mu chapter 2 na verse ya 11 kusumbuisha mazwa wa chengi insangu yoyimu mkwa kusoneka nindidi mulonga luirwa nzambi lwaletanga wa mwinu wa wantu ejima lunamweka ni dehi munatia nasoneki nawo luirwa nzambi lwaletanga wa mwinu lwakamweka na kumbidi lunamweka ni mpinji yena ino mpinji uchidinanka na wumi dikushimu na itongo joka itwatianga hera akufwa utia nao mwana inzamu mwana wakamtila lui yekala ya kutwa mulonga muntu nena afude chakubula kutambula lura nzambi lwaletanga wa mwini moka mkwasha chengi na chumanyi ilanga talenu hada hanu ichudi hada antwa kwiteje mazinu kenga kuosha neichalala twachiruka nechu muntu una afude munshidi hana atweshe kutambula lura nzambuku hichu na atweshe kumkwasha mulongadi mwichunga de chuda Zambia hada nikuna afumi indi kuijena ichudi hadu antu era de yuma ina kufuira kuosha kudi intangi shirina kushimu nao departed service anga haiti yao demani mwaiti yao de tata ama kwa yekwa china ihiti ina intangi shirina kushimu nao tupompe nukulonda tukwashiku afuje tu afade mwaiti yao de mama aha anga hapo mpaka de kupompa kwa mchidogo mwani kasunu gedu mwani mwapompa kude ama kwao mwani vude enga dichikudi intangi shiru yeno ya kushimuna nao nei eudina wantanga je afode munshidi afuiri chakubula kutambula lura nzambi hela wa mwinu wanzambi enu muna ashali amomi mudina wumi muna atweshiku ya kuchipombelu na ukunguluka mafuko angahi asatu muchaka kakweji wa Machi kakweji wa Julai ni kakweji wanka wa Novemba mumulungu weji mwakutachika mkamuchukweji chusatu tunateni anchu apompanga na kuleta nao ni offering netu offering kuileta kuchipompelu
kulonda kurumpisha chipomperu ni chipomperu chejimana na pompi ekali na ushona wakwana kana ntanga jawera denga hii afwadehi mulongadi kulonde chuta pompi dini fuku tutweshi kumudiriranza kulonda itila na ntanga jetu afwadehi ushona kulonda aitamburi kudihi ilanga hanu mnadina kuiteja nenu nei muntu na afudehi tunatweshi kumkwasha wanyi dichitale nukuluwa kwa satana. Satana hana kukenga antu ejima. Tudi hanu ni antu ejima mwichunga da Zambia hela kaikejima. Chwakai mwiuluku. Ilanga na puti shitongo joka ya wanchu ni ya kulumpi, ni ya kwenzi, ni ya transi anyanya. Na kuitangisha yuma ya difuana na kufuma umkanda wanyi. Ilanga kuishi nshikamo. Muna nindi? Lelo akulumpi jaipompelu anadimbi antu. Letenu mali. Letenu mawana. Kulonda tutweshi kufuetela ntanga jetu ela denga hii. Atushia dehi. Kulonda nzambi. Aitiri luwi nuwe nakamoni yumanyi kukasunuka. Ilanga hano anasune kichachu wahi naudi. Luwi lwa nzambi lwa letanga wa mwinu. Kudalunda adi hanu, kudalwale adi hanu, ni achokwe ejima, lunamweka ni dehi. Hanu yu chidina umi. Talenu mwanchina yu langa anju. Anantanga jenu, imu dina kufuetela mali. Imu dina kwa na ukwasha kuchipomperu na kulomba. Kwekalanga nanu kuidira kukana kambole. Kudi akurumpisha chipomperu district apostle. Kuiji ni chief apostle ndi kuiji muntu inyi muchipomperu chenichi chanyu apostolic ndi chikupompa adini ifuku akuda kunikana kachuma katoka twatenanga na umbolo ndi kuidira kwa afwadehi kulonda nzambi aikwasha ya mwini chimuma chikwa cheranga wichi aijimikanga ni nana apostolu mumalunga nana afwadehi inakutramba mwani oinsangu na iru kichachuwai dichitalenu yitongo joka yeni kuyesekeja na mkanda wa nzambi inekari hiyumanyi hinchwambi hikuchwamba kwanyi kwa satana kufuira kuhungu muna itongo joka ya wanchu kulondaka itwaru mwijada kesi mkanda wa Petru na Audi babalenu songa menu mulonga satana udina kuhita nei mutupa kulonda yeri chumanyi akuleke wakai muihuru inehi mwani udina kufuira kuputisha itongo joka yetu kulonda etu nechu na buri kuiruka muna oshi mukanda wa nzambi chicho kutia na kudi kufuetera ntanga jetu afode okuchwencho kaikwa shirufuchi mulo muntu ejima na okenga ntanga inda kaikudi ilanga muna vula menenu ona muntu una afude intanga yeyi niye na mwinkeri wumi nei eyuda sharu kudina wumi ilanga watonderi kuindi kuhandira yumanyi satana wakani ni wa mwinu wanyi wanzambi wakengeri nshidi hakufwa kuna kuikaranga ni chumina chwa kumulomba nzambi kulondona muntu unafa mutambuli kumuoshela kumuntu unafude munshidi kulonda mutambuli kudi nzambi atuna chumina tuna kuimbanga ho hakufa kutena nkunde jikwaya kulonda kundeja na shari hekala ho chumina chwa chuwahi ni chwa kumutuka nzambi chwekala ho chwa kutongojoka ne nzambi na tweshi kutambula muntu unafu munshidi himachuka aweni hikuchuka nzambi haketeja muntu udi na nshidi wajilola ana aburi kwana kena unshidi jindi kuingira muwanta winduku mulonga wajila hataranga hashiduku mukuwana muntu unafu inadinga na kuna wara kuindi mukwa kushetani kuchivumbi wa mwinu mudiye na mosi ilangana kumwimbira chumina chwa nzambi hakufa kulonda kai muihulu dichi ilulula nzambi lwaletanga wa mwinu lunamweka ningai antishi chachuwahi muna mwekeni iluluwe lwa nzambi mumukanda wa Korinda wa mchiedi chapter 8 na verse ya 9 anatraa kuili chachuwahi na kuchwinka unsao Korinda wa mchiedi chapter 8 na verse ya 9 naudi muneru kilula mwanta wetu Yesu Kristu lwakwila hela wadingi waheta
hakuikala kazwengi kukolenu kulonda kuzwengi windi enu mwakekali aheta nikufundila uchengi munelu kilula mwanta wetu Yesu Kristu lwakwila hela wadingi waheta hakuikala kazwengi kukola enu kukola alunda kukola aluvale ejima adi hanu mwanta Yesu di wale ngeri yuma ejima talenu mwani luchitu na mwekani yena di wadinga na ngovu yakupombesha tu antu ejima hamu na kuchunatira mwijada kesi ilanga hagu dizoza yena di watu lengeri etu na kutisha mavumo wa mvari jetu di wale ngeri Adama na Eva mvari jetu atachi ilanga hakuiteja kuiza na kusauka mu mujimba iyo avari kine chavari kanga antu ejima kulonda atu eshiku mweta na kumpopera hakurusi chakadi mulonga anuke enu chamusompesheru kudana nyanta awosheri naudi iu muntu hichuna muwani na mulongako dichi muntu wakadi mulonga hano amaseki muchota chechu amukasanga nei muntu anamtende kuti nsompeshi na mulonga weikosi amukasanga ilanga mwanta Yesu amulejeri hatoka nawo eyi mulongako ni antu ejima chitiri ilanga mpopereri hanka chuma ncha mtwariri hakurusu enu nanyi na nami munamoni mulonga sonekeri munshimbia nzambi nawo chakadi kupwekesha mashi kosikwana kena nshidi mwanta Yesu hakuinza na kupopela nshidi jetu hanka hakurusu hakujifuetera useya wa nshidi jetu ichumanyi mashi amwanta wetu Yesu Kristu useya wa mwini wetu ichumanyi mashi amwanta wetu Yesu Kristu wadiheni yomweni ndo wamukumahadechu kulonda chuleri tweshikumwena munkisu ya nzambia wa mwini ilanga lelu antu anasauli mulambu wa Yesu akurusu na kudidimba we nao tunatweshikwa mwina ntanga jetu na mali etu hefu kuda departed service tupompenu letenu mawana ejima imudina offering matongo kinenu nzambi na tweshi kutambula mali kulonda mwa mwini muntu ilanga diyuma ina kuila wanchu netu munamoni diyuma ina kuila antu mulongadi mulonga kubula kushinshika muna woshi mukanda wanyi wanzambi talenu kutama kwa satana muchipomperu cheni chinawa hiyeteja muntu kuyana mukanda wanzambuko ukuyana mukanda wanzambi hinyi onaona kutaa dicha idimbanga wanchu dichukwiruka ngane yumena kushimnawo ya luwa nao mulonga nei ukuyana mukanda hefu kudina da kupompa onaona kutangisha na kubakula ne ona kubakula kumuluwangesha kamana tutiriho kudi muntu umu hano amaseki chudi hamaseki henzala yumanyi intwambi chekala chakala antu amavuru kuosha walala idizu da nzambi adese kadehi da akola da ukuherera chikupu inzambi na okenga nindi muntu wejima eluki walala ilanga satana udina okenga nindi echu iluku walala wanyi dichu kutwila ngahi kulonda echu buluku iluka walala ukushamu nshimbisha mchidoji kuinzana mukanda wa nzambi kuchipomperu chi mukulu wangesho na kapristu na kutangisha mama tarenu kutama kwa satana inzambi na okenga nindi enu mwiluku walala ilanga ena nindi di inehimwani munamoni kudi mkulu mpu nafui wateke ni mpu nankashi kuna ku Italy ku Rome munamti hinyi Pope Francis Papa Rome andi Tata Francis now dishamtana Tata Francis nafui muneri kumena dina kumweka na kufa kuindi Antoine dina kuromba kudi Maria kuronda mtambuli Pope Francis ilanga mkuhanda kuindi Pope Francis wa mweke sheri nei wa muhela Yesu Kristo akumtambula kudinyi watambulanga antu neya nafu hinyi kulonda yuko kuwai indile nafu munshidi waitambulanga hinyi antu atongojoka nganawo muntu wejuma ne nafu ayanga muyulu ana ejima nafu chakubula mwanta Yesu ayanga muyulu wanyi mulonga muyulu ilunga dawo wanyi kudirunga dalo ngesha inzambi muishina damaseki data nao kalunga mwayanga na antu anafu munshidi wena na kutongojoka na Pope Francis udu kuyulu ilanga kumweseka Pope Francis yuma yadinga na kutangisha ina mukanda wa nzambi hadi muyuluku
wadina kutangisha nchu kudifukula kudi Maria ilanga mukanda wa nzamba natuleche kudifukula kudi Yesu Kristo mulonga ndi watufuilili hanga Maria chahandiri hamaseki mukanda wa nzambi unaotangi mukanda wa Mateo, Yohanu, Marku, Luka di mwasoneka unsangu ya Maria hiya nasoneki nao Maria adinga na kumfuka mina kudanchuko Maria wadinga na kufuka mina anyi Yesu chakutali lao nawa mumukanda wa Yohana chapter 2 kwa adinga mawija kuna kukana mwanta Yesu na watu mbanji twindi aitambikiri ayiri ni Maria nawa wamuvweri kumujimba wa ayiri chama nini vinyu hinywa iri kudi mkwani ndi namani mulongadi werukiri nindi Yesu adinga umbadika wavari kiririho kudi yena kulonda kutwesha kumulela kumuhemba kulonda tweshi kukarakara mdi muendereri mwanta Yesu wadinga tunangovu ya kufuma ho muiwuru enzi hamaseki ilanga hakengeri kuila mwene omuko dichitale nkuluwa antwana kushia Yesu watera kuyamwina adina kunda makudinyi kudi Maria diana afumi kudini malomberero aluwa mama Maria mama ya nzambi wenda otulembelela etwa kwanshi dikatataka niye fukuda kufa kwechu hakuna kulomba no kudi nzambi kudi Maria mwani muntu nena afude wachitiyanga chengi ilanga antwana kulomba kudantu afude mumukanda wa ukuru nawa mu Old Testament akani shiri antu kuosha na wafade ne anakuwana unakosha muntu wafade chikuja ilange chulero anachudimbi nao anafode adi na kuchumwa na dichwa atera kuosha na wena kulonda tukwashi ne afade akwetingo vya kutukwasha munezi ndi kuchipatera mulonga muntu weju maunezi kunu na akwere kudi ntanga ye wafade nejo mulonga chuma bura kuosha nini kulonda ikwashi munamoni kamana mukwango vuyo unyi munamoni Yesu hinzambi Yesu dicha mwinu diwatufirira shidi jetu lulu anzambi runezi yansangu inyi yanshidi muntu weji manu ichu na pompi kumenso anzambi chudaka kufana nyilonga una yingi hinyi kosi nekudi una yingi chuditalenu kufuma ifuku dichwavari kili weji mawechwa na maseki kinywa de kuya am grade 7 eri mukanda we bwamudam manyi na mundeo ya mama na dade chakubula kumleje angahimwani abula de kusenda manyi mundeo ya mama tuduho aha ne amnu kuinza kudenu na kusenda inanguiza yenu wanu kwacha kuwana muchiswe kucheno amkwenzi unamkusenda muwanu kwachi munkwata nina mukuntene nidi dichine ritwe ya demu ndeo ya mama chakubula kutuleja tudani kumenso anzami hela tu watu mwenu wani kudamvari jetu ilanga nzambo ili ngahi chengi naudi kuila uvumbi chinjila nzambi neteja antu kuvari na nyana muhulu eyala na mumbande ili ngahi awanyana eji mechu na vala na afumi muhulu eniyo na mvari mune ruki wa unsa wawene mnamoni ukwingira ngai muiwulu hino yewe ya dehi werade ujira chengi nawa nane yokutara muntu amumbanda ne hey kuwaye kachina kami nindu nedeni ndu vumbi munka ni muntu ombanda chochi muna tweshi kutara muntu yara nindi he oni yara kuwaye kachina kami nindi oyuma yamweka nanga muntu imunejo una yingi hinyi dichidi muna moni lura nzambi chilwalema nzambi china shinshikia maseki walonga ho ilanga na Pope Francis wafa muneri china dina kumtenao nao tata wajila Holy Father nikajinga mpata wechunga de chuda Zambia chafwa Pope Francis na soneki na kushimuna nindi tata yetu wajila na afu china atamchina afu antrama neni mwichunga dinu da Zambia ni muna itika ikejima niwe na dimbeo mukanda wanzambi na kuduo wajira umu hinyi Yesu Kristo ahandi chakubula nshidi ilanga Pope Francis wadinga mkwa kutwamba mrodi wadina kutangi shanchu nindi lombeni kudima kulonda ukutia kulomba kwenu ilanga Yesu atangi shidi nindi lombeni mwijina dami mukanda wa Yohana chapter 14 na verse 14 nindi chuma cheshi machimu kulomba chinga mlombi mwijina danami yes ilanga kakatolika lomba nga mwijina danyi
Ilanga isang mukanda wa Nzambi mosi. Munamoni shidia wantu. Antu na wadinga wajila, ilanga mukanda wa Nzambi na wadinga yinyi mukakuchwamba. Habaru mukiri mu muchima wende na kushimira nindi yume yadenga na kutangisha yalu wako. Na wana ashimu ni chengi nindi Maria di wako ashanga antu kulonda ashiki muyuru kudi mwanta Yesu. Ilanga mukanda wa Yohana chapter 14 na verse ya 6 mwanta Yesu ashimu ni nindi aminjila ni walala ni wumi. Kosi muntu ni umuku inza kudinyi chinga wo hadiena. Ilanga yena nindi di Maria kukwasha wakashiki kudinyi. Unatrambi hinyi Yesu ndi Pope Francis. Mukanda wa Chimweke chapter 21 na verse ya 8 naudi akakutramba ejima akasukumanga mwijia dahanga na kesi. Lero anchwana kudirana kunenga nao na ikuyuru makweko hadana kuzangalala ilanga udi kuishina Damaseki. Bulonga wadinga na kumuchuka Yesu. Anchu anadinga na kwenda kudifukula kudiyena. Neina kwenda na wani hashimika ukankishika Maria. Na kwenda ukafufwa kissing na kutashika kulomba kudi Maria na sakiri chuna hembi mkwenda kwa mkwejima. Maria wa hembanga anyi mkwenda kwindi. Kosi mwani. Nzambidi wachu hembanga. Lelu dinu. Hakuira chumoni ni wumi chuhinjuki. Ingovu yambala yanyi. Muteno wejima wetu twafa na ufuku. Kosuno waterera kuhinjukako. Ilanga muntu na kuhinjuka na kusakira Maria nindi liona muhembi muchuru. Tarenu kutama kwetu. Dichinao lulo Nzambi lwaletanga wa mwinuru na amweka ni dehi lelu mwanta Yesu wenjili na kufuira antu ejim. Amujikiri mwijamu yefugoda mchisatu wasankiri mkufa. Yene waburiri nshidi. Hakukola enu na nami. Chamweka na ode kudi. Kosi. Hinyi mvuaru kuhana mwalindi ninde ifuira kwa kwenu. Kosi. Ilanga Yesu wenjili kulondato yeshiku senda nshidi jetu. Amujikiri mwijamu na waha haku na amani de hakasaunga chenguku. Na wanadinga na kuosha nindi yeno hakasaunga mkufwa. Dichi iteje ntu shikuwa mashidika kulonda hembi kuijamu. Kulonda burugu ilangahi kumwia. Mlonga chumbanji tuindi hada hakuinza na kuya mjimba windi hiya kuchamba nao neringa hii na saungi dichi aili na kushinga kudi mashidika. Ifuguda mchisa chidashikiri yumanya mwekeni. Yesu wafumi ni mwijamu hilo kandafu mshiku nidini ilola dashiru kuchisu. Waishira amashidika akama chulu. Yena odide mudi wafuma mudemu na mwijamu. Inkumini naku ya kutemesha dinu kanyelu. Hakuinza na kufumisha kudini ilola. Heno wana mashidika adiku oku. Na wadinga ne afwade. Mulonga hiatwesheri kumona lubanjura kulema kwa Nzambi lwa surukiri na kanyelu wa Nzambuko. Ilanga anchiyo wa mwashimu ini nao akamwia anailejide nao mwanchala na saunku mamwe nao bai mutieke esho mazuku. Echuku ifueta marama vu bai mwena kushimla neno na saunku kuku. Mulonga ne anchwa kutia nao na saunku kama vura kumkuwe di yuma yana kwira mnumnyo apostolic na katolika. Muna imoni netu. Anchu atera kumwiruka Yesu achiduna anka na wumi. Ilanga de na kuishika anchu hanka kulonda buru kumona kulema kwa mudimu na azati ye Yesu. Yesu chafuri hakurusu wafuri ndi kulonda kamwina antu afode. Amon. Diana afumi na audi chaso ejeri Nzambu kenga mpata amuno mwishina wainkeri mwanindi kulonda muntu kwirangai. Muntu nafude na tweshu kuwedera. Nadinga na kuosha na mkuru mpwa chipombele cha nyo apostolic. Ni video na ndi na yone muna kengi na kenza kuna kuitarisha mwaga imona. Kudi haya mina. Mukuru mpiwa akula dehi langana mdimu kudi satana. Nindi muntu wafwa dehi anatweshi kumkwasha kuda kwa anashari amomi na chukwe leru chao. Kulonda niwe na katamburu wa mwinu wa kengiri mwihuru. Mlonga Yesu himwanta wa wafu ni amomi. Kuruwa ngeshemazo adu mkanda wa Roma chapter 9 na verse ya 14. Machuka aweni. Machuka aweni mwani. Dichinei echuku pompa ne chukwa shafwa de. Heno Yesu wa afwa dehi. Diunekala de usewa wa mwinu wetu. Tunovoidi nshimbia Nzambi. Tunadichungile chwa wenu nshimbie. Ye tunako ya kudi.
heseki mukalunga mlo Yesu na ashimu nindi kosi muntu numuku inza kudinyi chinga ho hadami Twalenu masuku matunga ejima aheseki mutena wakuyitongekela ejima